Morinda citrifolia, poznata kao noni, jedna je od biljaka koja se koristi u tradicionalnoj medicini. Rodna zemlja ovog drveta je francuska Polinezija, ali se sreće i u cijelom regionu Tihog okeana. Zanimljivo je da najbolje uspijeva na nezagađenom tlu vulkanskog porijekla. Plodove daje tokom cijele godine. Noni je u svijetu poznat i pod imenom indijski dud zbog svojih plodova koji slično izgledaju. Sadrži preko 150 prirodnih biljnih spojeva, takozvanih fitohemikalija. Noni biljka je iskoristiva u cijelosti, može se koristiti korijen, stabljika, cvijet, plod, kora. Ono što je bitno tu da navedemo jeste da noni može da se koristi i za unutrašnju i za vanjsku upotrebu. Polinežani ovu biljku koriste već hiljadama godina, a korištena je kod različitih zdravstvenih tegoba, od jačanja imuniteta do kardiovaskularnih tegoba, problema sa probavom, zamršavljenje, kod menstrualnih problema, kod problema sa bubrezima, kod visoke temperature, kod bolova. Dakle, spisak stvari za koje je ova biljka u prošlosti korištena je zaista dug. Prva istraživanja o ovoj biljci počela su 60. godina prošlog vijeka, a najviše istraživanja su radili dr. Ralph Henkel i dr. Neil Solomon. Sok nonijevih bobica sadrži ugljikohidrate, fruktozu i glukozu te bjelančevine. Poznat je po visokom sadržaju antioksidanata, a to su vitamin C, E i beta-karoten koji smanjuju oksidativni stres. Koristi se i za jačanje imuniteta, za ublažavanje boli kod osoba sa artritisom, za poboljšanje izdržljivosti tokom vježbanja, za zdravlje srca kod pušača, te za smanjenje oštećenja ćelija od duvanskog dima. Od minerala noni sadrži kalcijum, magnezijum, fosfor, željezo, mangan i vrlo je dobar izvor kalijuma. Kada pričamo o tome u kojim oblicima se noni sok može koristiti, bitno je da navedemo da se na našem tržištu može noni biljka naći u obliku soka, u obliku praha i u obliku pilula. Sama biljka noni, koja izgleda otprilike ovako, može se naći samo u Polineziji i još malo mjesta na planeti, ali polinežanski noni je najkvalitetniji jer jedino tamo imamo odgovarajuću klimu i vulkansko tlo i doslovno biljka daje plod 365 dana u godini. Mi samu biljku noni ne možemo da nađemo u supermarketima iz prostog razloga što ona jako brzo oksidira. Ovaj plod kada sazri u roku od nekih 12 sati kreće proces oksidacije. Na francuskoj Polineziji mi imamo doslovno ljude koji su obučeni za to da ovaj plod uberu u odgovarajućem trenutku kada on sadrži najviše hranjivih materija koji mogu imati benefite za naš organizam. Mi da bi njega dobili u, da kažem, optimalnom stadijumu, mora da se flašira u obliku soka, zato je sok i naša preporuka. Tu se radi zapravo o čistoj pulpi nonija. Kako je noni dosta čvrst, kao naš krompir, mi onda moramo tu da dodamo nešto da bi ga razrijedili. Obično se dodaje sok od borovnice i sok od grožđa. Preporuka je da se izabere onaj koji sadrži 90% pulpe nonija, a 10% dodatnih sokova. Ova biljka ima jako gorak ukus i specifičan miris, skoro pa neprijatan. Zato sokovi koji mu se dodaju ne samo da omogućavaju da se flašira, već da bude prijatnije arome. Noni sok se pije ujutru i popodne. To jeste 2 puta dnevno po 30 ml i najbolje je da se pije na tašte, to jeste na prazan želudac. Poželjno je da se pije 3 mjeseca, a nakon otvaranja boca se čuva u frižideru. Bitno je pri odabiru samoga proizvoda od biljke noni da biramo proizvode koji su bez GMO, koji ne sadrže dodatne šećere, proizvode koji su u potpunosti prirodni bez konzervansa. Također bih dodala da noni možemo da koristimo i u različitim koktelčićima. Tako ću dati primjer jednog koktela koji možemo da napravimo od nonija. Možemo da uzmemo malo đumbira, 1 limun i tome dodamo vode, izmiksamo u blenderu i dodamo 1 kaškicu meda. To stavimo par sati u frižider
i nakon toga procijedimo, odvojimo voće i dodamo 30 ml soka od nonija gdje možemo da dodamo recimo kockicu leda da bi to imalo još bolji ukus. Iako je uglavnom bez nuspojava zbog jakih aktivnih svojstava, preporučljivo je da se ne konzumira za vrijeme trudnoće i dojenja. Također, kod bolesti jetre i bubrega te dijabetesa prije upotrebe potrebno je preventivno posavjetovati se sa ljekarom.